Breaker. Ofa. Odifo akwaba. Eja. Na pom ti sen. Onyankopon adom nti. Ene da so. Ye de awurade ase pa ya te won kan so em se nyankopon nam so e de nsem bebre abetu dwa abie enipa ni ama nipa ehunu ba bie sese ofa eni ba bia eni kwase ofa. Eda se em se wi ase ade ba akopa menim amesua Bible hu se Bible says ya fa fi wosoro andom nipa. Yes. Onipa ntimi ye bibia. Enokre. Enti dia esi ye no nyankopon no pese wi ase ne wo man Ghana. Ye koso ne kure Kristo som ene ndaada Kristo som. Okay. You can say demon breaker. Who any demon breaker? Wafanya mishira ye ka demon breaker. Edin demon breaker no enye edin a ye de to mi firi mi fie. Edin a ye wo me ya wa na tie fe me yawo. Mi fie edin ye adu. Enti edin a ye de frame wo fie yawo adu. Okay. And English name ye Michael. Enti ye frame Michael adu. Short no. Michael adu. Edin demon breaker no ye din a no ko nya no wo. Kura ye frame se achim odan. Okay. Aye omo wotik bi mu a na ye bom that time ya so radio biak no na ma trapas and garden aye cans enti edini mo breaker no de me di free oda na me de bank ran e na be di din won kran ana ye ka se Michael adu a hwane Michael adu ye nipa me fa nyame ana me hu me fa Christo the Church of Pentecost. Okay. And 2006 and I'm a fair Christo. And the fair Christo no. By 1 year to 2 years, then I'm starting evangelism. Because not a domino ho. No doubt. A domino ho. And me jina hona me deliver message. Who say I have the calling. And see a quite more na me na me ntia sorry ba na me wo Pentecost ni mu amefa na me call asem kan nti from 2006 to 2007 up to 2008 then I me call Bible school e wo nkran nti me free Pentecost sumu ni e be call Bible school e wo Kaneshie that time now your officer now you deacon and elder no na me yenye me dekin ye me so yenye me elder ba me na me tu me wo se me start evangelism. Okay. Enti na me call him kuro so yeah me call kuro so ko kanya me ase enti enumu na me bank ran na kasa ni nyina mu no sofo bi ayiri behu me se me gina suhu market prichi. Okay. Na o se sofo no ehia sofo aboa no e de aye adwale wo bete branch ba ko akra enti ohia sofo bi aboa no na wa hwe suhu die no. And to invite me, fear my many couldn't contrast the come then after that, no, Minister for the Benyari Uncle Fa. And to the a solid I was soon, Ebe Jamia, Namena, may your head will ha, Meshe, Swan solid, and I honor not quite a prayer camp. And me, I'm a started Sunday service, I will home. It's a no, and I'm yes, I remember because I dear be a warrior, no, we hear only dear. And no credit. And see, if I call school, you know. Enumu ena me move bank na me be start ya solid nti ba bia me start ya solid e wo enkran ye alajo start ya solid no wo alajo nti me start ya solid as a real man of God na opobi a ye kase nyankopon de achede bi ache na nyame de bi ache me. Yes, because obi ti me ba mitimeto nyomo keke nipa ne yale o de beba no enyomo tuo ne sema no besi no na nipa no ho ato and at that time na minim ne ye frɛ ne saza minim ne ye frɛ ne se betoyo betuesika na menye se mfama metena se se me hwe nkrofo minim ne ye frɛ ne consultation fee. Okay. And from 2008 2006 2007 2008 there na adomo no aye kase nyame adomo
at that time I know cause I'm a lefty years Christo essin me man kasa me ho. Okay. Yeah. And from 2009 going and now for me benya omo no and emefe the person meye kese asini yesu nankasa obaji wiase yinkwa. Enti no beginning dey said they can beginning dey nanka nyamesom no ewum na utumi ye nsankyere ne nso ayesese wo ye enye me ena metimi nyame nam wo so nyame fa me so e fa wo so ene nipa enim me kai se suhu akola bi a na we bubu for 11 years. Okay. Omo di na chinya ye fed up and ne ma me ba mpa me preach o market ena ne ma me hu se me preach that na osio beba baby a me ya so na me man direction odi akola ne bai omo bedu Tuesday Wednesday na ye mpa but Wednesday no eye nwom to me ji Mike say me to nwom na obi a we bubu for 11 years so ena akola ne yeso jani sisi ya enti at that time na me nimu ne friend say eduru anasa aza at that time dey na adomo na nkasa ena ye na adwuma na that time na wo Church of Pentecost mu no me ye sure say Church of Pentecost mu na wunya adomo no yeah na eyede na wantena asori no mu a wo ye wadwen say ubepie ade ba ko pa mehu ni say sa ensole no wo adomo bi wo mu a nyame anya wo adomo ye beka wo ahye en ka ye beka wo ahye no ekosi say anye eda we ba ekoye eda we ba nti enye ba say eda we ba di anka enye na say omu yiyim sa nyame me die me de wo hu ye experience ni nyame hu ye no enti na ma me firi mu a me fa me kwan no. Okay, wa firi mu wanya asori a wo hweso ama Nyankopon nam so eye eniema akese na eye den ana akire wo ye wadwe se wo kope tumi a foforo aka tumi a wo de eye adwuma no ho ba bia na me ya asori wo suhu no na wasese obi sa me sa asem se debia me kama asem sa adoma Nyankopon de chairman no se me hwe me hu su ya anka nyame ye mini pakese yes minister bi me pese me bo obi edi ya ye kwa ye mpese odu obi edi e tibia ne girlfriend ekwa America no ba ye nti oba ye no na ne girlfriend adamfo ede ne ba prayer camp nti ye pon asoro no su oni papa bi date no pese o de papa ne bi na papa ne wo ne problem bi the papa ne ba ye no se ne sika bi ese efi foreign ba no scanning delay ena o de beto menim na mesuo o me ye mom pa ni hwe ne nyame be nti me ma papa ne be da camp for 3 days for fasting. Okay. And I don't know my son na me ne bomb pa ye date morning devotion ni ye worship enti 3 days and 4 days eno your friend say the sika na ye ready enti papa no at that time ni di old currency papa no na ma me hunu at that time physical money 6,000 Ghana cedi and 6,000 that is 60 million kanisika no papa no ni sika ne ba ye no o se nyame bo a wahye no wanka ne obema but oba be se nyame bo no nkwa na egu kotodwe ne bo ne mpaye but scan buy ni scar or the good box mu de buy and 6,000 Ghana cedi those days enti papa na ka kire mi so baby am we die sanka me ba akra nka ono ebeboa me na matinya ba be start asoro wa akra na mi so baby am won prayer camp no me na me hwe ho no so eye sanka matinya akọ na maba akọ na maba enti bi school am ko Bible school am ko nyina papa na ebo am na me ko am wiye enti bi bedu nkra ha no best make say na me wo camp watch motor forest. Okay. Enti se na me ye wo sunu no se adwuma no Bible say yanko wiase afa na nyina nkokwa na enti sa dom no wo ho a no bi so beboa me ma entra so nkwa na mu babia medu bia no se metimi ma nyame ani mo nyame na nyame tumi ye kase en me bedu watch motor forest no se na adom no de me ye adwuma wo suhu no me ye madwe se me maintain me ho saa
enti me ye program ni mu no ena boy obebo keyboard ma me no ne so ne nam na misi asofo obi misi asofo no okay sofo na misi ano no ne so ne nam a me firi nyame na yase enti edie bi na nanka o hwehwe because nyankopon de wo enam so eye adwuma wo hwe man ya oboa no a obrɛ 6000 Ghana cedi a utumi sɛ nia ne hawa wode baaye do utumi eye so ho ana wo yɛ nso a enipa ne bi ebɛda wase enti edie biem pa different na nanka wo pese wunya apart from the na wo no eno na last time na me two young pastors e ba ne fo obehunu se nyame adom wo ho ba yewiase enipa bi a obetre afutuo no ohwe ase mpanyin kasa na yes nipa bi a wo betre afutuo no otofam se wo ma afutuo bi wanim na odi afutuo na chi a afutuo no direct o ema utimi ejina ba bia se gugina wa barabo mu me bank ra ha no me benya mamefo mienu bi na mamefo no omo ena omo gina machi se omo ye mame mpanyimfo omo no mo fa me se omo ba ana omo tumefo nti no mo monitor me en ebedu baby a sa adamfu ya me kan ba mabarabo mu no ma me hunu se oya asole a ye ma asole mpanyimfo ni hunu sika mu bebre okay ye nsem ya ene ye ka kire omo yeah ese we keep secret enti ebedu baby obe influence me to the extent na me mfa emma ne afutuo biem eso omo ene ma me afutuo ene ma me timi gina me nan so won kran but ebedu baby na me mfa omo afutuo biem omo ka asem a me po asole kra me ni omo ntrase nye meeting biem efes kan omo scan ba me so omo nchekere nto anka first no omo na omo kan ye de sei koto a ye hia nkonwa ye hia sei ebedu baabi no manfo omo afutuo biem enti ne ma me firi nyame nan ase kese eye afutuo a me firi hu futuo a wantie menti demon breaker over anidi me hwa eye ahomaso na eba wo mu ana ma wo emma na ye ana sikana na open more afa nyame sira wo on se Lucifer na ye angel a morning star na emma ya ahomaso pe ahomaso ne tini firi nyankopon enokre nti da bia me ka se platform bia menya no ya na me pese me advising youth no se nyame se wo so nyame adom wo so ade ba ko pe se wo very careful wo any ahomaso nipa the time a wo ya ahomaso pe na nyame etwe ne ho afiri wo enokre nti wo fa ubisa me ameka se ejina nioma ni nsaso ahomaso sika ene afutu amanti ahomaso sika ene afutu a wenanti ndi we ye sure say na ada asofofo no sa adina na etwe wo mu efiri nyame na ase edi wo mu ekoso edifa trofo enuma mu no de wo mu ni se wo fa obi antimi nsore kekese we be nyame adwuma yes ye wasofo bi wo amamane efiri nyame nan ase a na omo rare gift no doubt nyame di atade a chom se de wo ka se nyame ka me di ba kwan so no ena de wo mu ni se menka asem we na Ghana yensu ade de wo mu ni se yewo nipa bi wo ni mu pa se wo kura nyame atade a wo di ye nyame dwuma ba ekanka na asofo mpanyimfo na o magye ato mo nso so mo ya asofo mpanyimfo oni mu pa sa brand yi se ni prisi na aduma wo ni mu no ebe pie onye
It is so for paying for the trimotin any selfishness and ama ene obi wa adoma chede na we free baby owo no nti okona se ewiase ne kania na wo sa kwala bi osua nante no obi na kire ne se no ntutu ne nan ha enti de wo mu ne se nipa ne kono on the way going no se ewiase ne mia ne kakra na wa nya obi enso ne mu a na fe wa free na nan ase no no anam ne kwan so ena o start me sanso a ebedu baabi no na waje nsem ebedu baabi no na waje nsem dino breaker yete se won kasa yi mu no yete se edumre bi ukopie wo prison edi nti na ma ukopie wo prison na minjira ofa minjira wonso enam akwamoni anam enam so na ena ma me kopie wo prison Bible says send you nipa kwan etie no sanda awade ma ne to no ena ewiase no eye etesani ya wekuye ni di ebura hye famu eburo ni mfifi boode ebe fifi eburo enti ni amedua wo mabra abomu no eso aba na metin bi ni kopie prison no enti me prison ya mekoye no ni mmeremu ni padia say ye di asem ni yo say ye ni ni yo say lo ya di mi sika di ye na one to be am one yo even if the baby state attorney ankasa di sika wo menche but almost a share my sentence ni ba ni nyina mu na me huru ni say eye sig bi am dua ye no eno na urad emra so a ni twa so nti urade so ma kwan say entome na menko no mo obabo me ho ban to the stance or me be pie aba be foforo yes nyankopon nam kwaya ofa so eye bibia on ta oka Philemon chapter 1 papa bi wo Bible man e fe ni se Onisimon okọ prison koto Paul at the time okoto Paul no Paul no a time so Onistan ye oba no e na Paul man letter say on fa mra Philemon no can tell Philemon say let anyone Nsem no the woman say Paul Nyankopon da bi ani oda afiase etia Philemon say Onisimon ananka ne ho ni mfaso no abonte nanka oye notorious criminal no obedu afiase no wabehia ono da bi ani Paul a one na kanyame asema ma wanya adwensa kira enti o ba fie no Philemon enwe kam no say Emiya Kristo ni enti meda bia meka se the prison me call ye no Nyankopon tumi ni Nsem no no pese me nkofa ho na odimi free wo ba ebo abantofo ato akire no odimi be etia so bo tutire e dia ma ewiase nyina enye Ghana nko a okay there's a prison ho no hwa enam obonsam nam wonsa so eye saa adwuma no emu ana bia ukọ obi ukọ frodu obi na wo report wo anase eye den na saa case ni si ye wo ba me da se ma kire mu kakra me kwaji aduro okay na aduro die ni mu no a me de ba ba ya asole no ena konfo no de wo mu ni sa konfo no won sa wo ko sa wo ye sofo wo pedra ba ya asole ho no o mo so yo mkoko season so ni mu se ofrodo wa wo ntime mbeka because it is any other kind of itakoto you go we sofo wo be pede wa busumfie and me hunu ni say na time aso se Nyankopon e be chime e de me akosi because me be hura say nyema ni nipa me be nyom namfofo a me so me influence wo mo ba mu no e na me no ka say no e mu 3 yawu omo ewura mu no e mu 3 yawu and me da nyame asese me copy prison me prison no me hunu ni say a testimony great testimony e de ma me say I say me copy print e dura me kwaje ye no konfo ni before me and scar oje ye no getting to maybe say to that's 27,000 and I say 25,000 yeah maybe
because you know be scanner book because you know maybe a man to toy you know and no cramp man but physical money e call ni ten and na ya me kai and a woman is odi no many year this can ye am hu so ye mazano e ma men so me dia bufu on say ba ni sa ye no your bodyguard those days you ni pay guard you bom ho ban sa go wunim say anya police na guard ye ba ye na ya fa boy sa ye de nenam enti e ma me ko me ne makola ba ko kasa e na me ko say ko boys am ko fa mo di o mo ko konfo ni fie no mo firi 441 okay nima and I'm charge me so mo be me 4,000 cedis ya na me fa drop in bi o mo gumu toto ni o mo pe e de ma mo e na me bi o mo ko ye ene ye ko sada no na nya me ni se o de me be ye biribi time will come anka sada me kunipa ene me kunipa so anka me face condemn na ukuratuo ye ko ni ye kita weapons and ye ko do fie no konfo no escape ye dane and ni tia me no ye chee ne yire ebe kidnap o tia me no wo Atimota Forest mo ankasa ye ankasa ade tia ansa ni ye ja no because na me demand me sika so mo first kana me tia me na waja no ne yire ye be da ne yire si akaka ni edu dobro on ye be da ne yire si ye no ya ba ne ye hu se no akoye oba enti yenyi nisi ba ne chiame no punishment e be ne fam no ena even ni o makura ye say wo papa ni fie ho no e ko so sine scanner oje mi because no wo car no use 4x4 car ba ko ye say car no e ko ndemu engine no o use golf asa da no me ko so mi na petrol nka me shifie ni nyina there's a obofu me bu afu to the stand say minimum na your friend say jama nka bi that is scanner the papa no antimi antua na prison ho no wudi mfie say ana aboso me say me da remind 2 years 3 months and you convert me so me serve 4 years enti o kan nyina bo ma me serve 6 years 3 months in custody 6 years 3 months e prison but then na upie free prison and I was sentence no wie my anka me serve ye bi anka me be 2021 because you how many years ye ma me sentence o ma me no o charge me for count 1 count 2 count 3 count 4 and o ma me 2 years me nsa and 6 years and o ma me 12 years o ma me 12 years back when to calculate 18 years but omo in law no more be say concurrent enti say consecutive bi anka me serve 18 years in custody by concurrent means say me serve major sentence na e wo mu no 12 years no yeah but that time ma serve remand 2 years 3 months you be ma serve but wa me date of arrest enti 12 years ni mu no na me serve 4 years anti 4 years ni mu no what prison no me ko do prison one say yes one Bible say ni Nyankopon aturo ni din e wo ne nsa ye mu no bibiantments na chi nipa ni mfiri ni nsa mu da enti me ko do prison no na wa bo anti na me fira me escape ye me ko do prison na sense wo bi bi mi ye enti no hwe nipa wo prison wo nyina ye leadership wo ho ebi ya broad leaders ye kan black coat ebi so aye cell leaders but edu me so no officers ni choose me as image ni nyina cheche we ni nyina me leader but say image na me ni chaplain and me ye omo fra me as a chaplain no me timi handle and na me no ka say meja good conduct our prison me ka say last week Thursday me ko visit prisoners ni bi okay and me to mo for say any man say and no that prison ni pa hunu say ya reject no but the time will come as anko Obinim ni na me be na china anka no that prison be fa na danfo enti and the prison no me ka say me no ka say say me free radio station na me call live worship and na me buy
and prisoners no enya je say omanya nipa bia ne otumi gina kasa fidie so ekasa edemo enti prison wono nyame atom nikonya leadership na leadership ni mu no na ma me Piii because akwa say 2016 we be ayasam na meka for ni nyuma party na me money di Apostle General Sankwankra okay oba prisons oko prison to it odu prison am wono because of say me leader ntino me na church activities ni nyina si me nan so ene OIC commander no esuma me be frame me no kire me say Mike na ba ni o enti arrangement and God so good your arrangement no my program no ba so for 3 days and through administration you know me obi am to nyum me san to nyum enti me tita Mike am to nyum no is NDC time regional minister Obinim and prison commander baby fire service commander still regional baby police commander baby and through administration by me administration and minister ni buko toge no program science Apostle General J Mike no say abranti ewe awurade adomo wono so me time o come yes nyina betene nkam no obom paye e dia ma abranti say eyi abadi style no na awurade yi na free wo to obom paye ne ma me no na me de minimum say api na me yenti no minimum say aka omokoye no na me adom asofo eba ho because churches the pray asofo na eba ho ntina me na ni da so nyina ne say na me be first of all bi so abegwa me ya Piii am me because my seven sentence ni bi and me first offender enti no doubt say me ya Piii a judge ni betimi atanda mercy bi amame na ma hu ni bobo ntina na ni da so say bi a sofo bi ana asoli kuo bi na be ba begwa me Piii enti in the whole one night 2016 Apostle General about the program down one night now heat a new time prison the area time heat season no she woman papa tata so papa edu ba bia o feel say una biribi anka o come to suicide then we go what we are because why fed up with that one night Emma me bomb pie sa na me hu ya say misuo etime into me bonfire and abia sanso prison to me bonfire de into me bonfire no wo okay me pesa Kristo ni be ti ase say empire bo bia ni wa ti se wo bu kotode wo dan mu na wo ni nyame ekasa into me mu me ka kire Nyankopon say urade First Samuel chapter 1 Bible say Hannah bonfire na wemie na no odi oya woni apinisie esu wu urade so ewe na se urade tie ne de na urade tie me na wo ne mobo na ma me second chance enti the boss empire ni be trees no na one female officer ba say Mike the person be bua wo na wo Piii female officer yeah let me see you one me pay me sentence we me nyansa we enti na bi Piii e no se kwan mi amefa so ameboa wo no meboa wo me be ntimi mfa ne di ntudwa and officer no eboa me ma miska ena me kofa lawyer the lawyer ne ba na me explain the case ni tire na so enti case we nya na be dem na me ye no kwafo se na mmra so se na me be jai me enye nipa ne be jai me na mmra so se na me be jai because wafa lawyer me fire nipa ni ya Piii lawyer ni ya Piii ama nipa 7 and let me aka many nipa mitimi na favor e Nyankopon emi judges nanim obi ade mi akokota ye ba be di ma se mi say man we state attorney ni ba be defend nation no ba ye de mi kodu court wo high court wo pe no ha ena state attorney ni ba no say Mike ena na bi papa bi aba me nche wo me da ye mi say oba mi nyawo na wabre na kona koye na adwuma ko bi sa me se me wa bon tin adwuma be na me na me suo se me warrant ni so no ebi en wo so ye prophet Michael aka demon breakup enti wo fure case na me ko gira adaka mu no judge no ebi sa me lawyer ma me lawyer kasa ye no state attorney no biribi aka no so oni biribi aka ti judge no eye ni nyuma
ase mranimu kwa se so faso bia faso no to hwe me case ni no say case ni di case ni first one no when the case ni na even if say ni pana commit crime ni kura sentence say ya be man no high sentence kura we me 5 years until high sentence a man is too much and ni pana so asia da man no date of arrest and as even sentence no sentence na was 7 yanka even some man no sentence so say was 7 manable judge me hwe the papers man or say the accused person is already acquitted in his charge. Oh, there's a Elijah. Elijah, I say, Mesodaye. Beginning no oka asamono na me say e yampa. I me say e yampa. Enti ene e wa na call prisons was say ye jai muchapre no ene mandu yard na dede enkrofo to powder so both officers and inmates because of edinya mikoja ewo honti and the prison officers me brothers and me sisters me do am last Thursday me call OIC commander me hu me opieba bantu me hu me oposan kofre the second in command OIC by say Mike Aba and omo nyina ene me be kasai ehye me nkura tu me for say abrabon ma me mpre me hu ne nyame pe eno ye enti enna me won say me prison you know ama meka say machine ade and second aboa ne bebere o mabrabom aboa bebere e o abrabom say ye beken kai comment amanfo e de abakakra na ya toa so Piii GH was more fire ana Patrick Obin was it Mr. Breaker, where have you been? Uchu kwa na baby no Ghana ya do esi kakra on ana Patrick Obin was it there's too much noise if you esremo ye beye amamoma bibia adadin ana Frank Oboy was it more fire watching you from Dortmund unkoso ehweye Patrick Obin was it Breaker and his English they say Breaker twi na all Frank Asel was it o'clock Frank Obin was it Breaker go kill us Frank Obin which type of adum adum ana ema no epie amele one was it say Patrick Obi pem say comment nipa no amanfo dia ba na say edoso ye beto aso ye to aso amesa akenka dia aka mo de mo nkoso fa comment nbra ye bekenka ni nyina amamu Demon Breaker offer on say wo so ba bia meka say obonsam de wo ye adwuma ekoduru ye no ode wo ko akiri pa wo susu say still ye wo sankrofo no bi ewo omanyimu nyam Christos mu I say obi e kasa first of all wagidi but we have underground pastors say adwuma no it is branches it is a tree bisi wo na ayi branches no say na adwuma no enti ye wo asofo ni bi wo makodi say asofo na agidi ni nan ase e ma omo ate omo but omo ba enti enkrofo ni omo but nipa ni omo say asofo kuru ya omo ya na pastor omo to say wo asofo enketu omo bi omo ati enti omo sa enti otiti omo a no mo so akotiti bi enti ba bi eni asinadu no ene na da bi enya akwanya ni ekasa ye pese a Christopher ase Christosom anya enso a wobotu mu Christosom anya oye wobotu mu Christosom anya apo Christosom anya nku Christosom anya powder anase prekese Christosom anya adie bi a obi atete nyankopɔ ye ntetire ne nsa hanki mu mfa ma obi program ya ye onipa wa akwantuo mu me kasa wo network bi so na me de me line to Ghana omo fure ye no say the program we so ma kwa na mabo edin bia because evidence bia me na wa so for paying na every me program na so for paying for bia me no na encounter and after that I me go mo mpa e nyema bia me wonu san kama o ma me kwan ena ma sha se me bubo ni pa bidi anka ko e ba ditwi nya butransa baba no enko over
enkrofo ka se obi bekumi en no no me ka se mi se pro ka se mi kire Agadu se prophet Agadu se onsuro se ye beche no anase ye bekuno na wa ye ready se ba so wo mpo be ma ye de no di aye adwuma ma bronsam nti ade nti na nyame atom adom ya wa adom so ma nde yes amazing grace bi a ye be suro se obi be ye mboni nti ye bia kukuduro obo wure yes mo ma yes na hunu se nyankopon a ye bo ni din se nyankopon no mitumi na onfa nse bo to mu mo bi se fa kosi wo wafa enyuma ekoso no ba ye da nyame asese me hunu ne se nyankopon yusu mi as scapegoat ma man no any we see nyina say ni pe ni be ba mo so your those days obi akaso say we have fake prophet ye asofo am o me fake but don't me modi and o be ka tell me say we fake o ka say mi nyuma okay ni nyuma ne de ono tun betra so a o be defend ne ho enokre akotu bible quotation mu say ni say no dey defend ne ho enokre so what I say enti abana no wait me abodi say nipa we nyuma na oye no enfomuso wo ho we na asofo bi a omo kremu say omo na me afro omo no omo ka omo ho ahye na sa nkrofo we bi aza na mo tell so ni radio so na what ya so na on TV station na unni radio station na on yesofo onna ka ma on yesofo o de na kira say ewi ase dia won ka won kura na ka no wa fa ase but the woman say e say ye mani pa hu nokre e say ye mani pa hu nokre say Kristo somo no o kan John chapter 4 Bible said Yesu ka che se Maria ni ba ni say na so say nokre gidi fo be so le da no ho hu ni nokre mu enti Kristo somo nye se metama apo di amount dabi enti etase me na platform ya se ma me kan se etase Kristo fo no mani da ho asoli bi da bia obe wure ma yeton se no e ho nya market center dabi ope oya pa oko adobesia na se malata obe na oya to ho ye nta oya asoli be mu sise na me bisa so obi nse ye wo san krofo bebre wo ha wate ase se ye wo sa adifa trofo no bebre eda so system no mu ye wo mu ni se etuli ntwa tio etu ntwa adifa trofo no Yesu beto no amoda so operate enti etu ntwa ba ye wo mu ni se wo ni nyankopon na nanti a ma wani na o Kristo so Ghana form pa bisua Kristo fo aba ni ye pe instant miracle quick action enokre but so be sua de no wayere ne ho aba mpaye no baby enti oni obi twe mpra no akwa ka kire so for say me guy no those days aye say aduma no ba o say papa me guy no se so ye no style no de brofudi atono so bi sa na o say me fiancé but the woman say to say ni pe hu lokore Kristo so what started to oil by influence ye me say na wa bra bot ya net enti se biribi wo oil ni mu a enti anka wa bra bon sesan asisa ana oni me person ni party ase se wo kokoto oil na na koto spiritual item yi wo so for bi ntanya eti se ni a wo yare no wa hospital na doctor shawa ma waduro otutu yo ko mo to wa oni doctor ni shi ye bi ube wu doctor bi na ba se kwa adi se bi a wo san yale bi enti se wo ko na se spiritual items ni nti na wo kwa wo nya me ni relationship bi a o ko for bibi nti enya nya me nti na wo ko e be se so fo ni nyina so ya advert o se bra o ba metre sunshuma da so ba fa sunshum nyuma beto we enti instead of sanka nipa betim ya bo Yesu mu dawura ma nipa ti Kristo suma ase no na time no na de to wusu breaker ebinum esusu se etese aban emanani edafom na ensori a se je wo kan ensori etesa no aban no enclose wo ne san krofo ya adwen meme enkrofo me ya adwen 100% tio you use common sense wa ha okay metiwe se me se me to handkerchief we na o de handkerchief ne kwa ebetimi o beto me se me de kwa o de kwato wa daka me betimi ada ni dumas na o ba beto na o de kwato wa daka ni na na ni dumas am ni fraud we what the fraud
Sama ya waza eno akanfo ye kan nyansa koro no na me kan wate azie yes o yusu wadwene enti sofo bi sa wo nku e kira abayifo o betoko ofi e chi bayi no no sofo ni fi abayifo asa o ye use common sense wo wakoto oyo no okoto oyo no ansa na do oyo wakoto usande oyo no kwakon sofo no mpo no ese wo central consultation fee oni ade no so koye no ade na nkoye adwuma because oyo na esudi ni ya mexe ene ya dia mawo sudi na ya mu mexe ene ya mexe ene ya dia mawo because obi amejira wo do oyo no wa dance ba say ni pa ni akoba ni pa so be di wa dance ni entua ne ka enti one bet na wo na wo ko no ya zaawo na wa ba ni ya chimu sa ji sika so what you say enti say ni pa we ye wo bi wo man mu ni asinga na a Christian nation na ye di Nyankopon di dada nipa no o the Bible na o ye koranfo kwase an roba sa wa ba de oba ni tuo ba sa nipa wo obetumi adu wewua popem se se anka nipa wo UK US and Germany o kan ya sofo bi dia yo omo a anka so ma me evidence we phone so tere wo nyabotre me ka samo a ansana bo nse be ba out abe kasa no na maboa me hu enti nkrofo bi sase mitukwa na ntukwa mi jira kwa wo eka nsem ya me kan ya me ko market ni ade eko kansa because onim enye obi ya ene betimi akọ YouTube ena enye obi ene betimi na akọ ya hweteli ye ma me fo no obefiri market aba wa bere omo nso kwa na sofo eku am mo ya semu na ga wati ase wa kondi loan be 3000 le ton ade sofo ama no oyo so mfa compete be bi oyo adwuma no week bi otu ya tight ena adwuma no so oyo na enkoso enti omewo no okwaje ye no enti yehu ne sara o ba ye so nkomanda na su ka ye nkom foforo ye di disk enti omewo na 3000 no okwaje so de be adwuma na asa na police tata no ntimi market bi enti adwuma no baby me no di sesia no na na fa me so bie kwan no bie timi ba bontin be kan asofo bia ye no enti me so me san na grassroots me na market station kwan na me jira bo na me machine esi wo na me kasa wa wo peritiwe odabu wa ena me pe obi o so ye board so obebo bi pass on me kumi praise God Bible say me kurenti se me hu amane njira no mo ena Yesu ka se mi kire Peter no se nya wode le kra be kameme no le kra be firi ne nsa na nyaminti le kra be hwele no eba no ne nsa be ka ne kra enti me tuwo sesi ano me nsuo no be ya me boni ba de wo me se ye na manyi pa koso ahu no kure ka mu no gina me ka ne esi en me tuwo sesi ayi no ba de me du ni pa ne ni mi se be me pese ni pa hu ni ekoso ewo Kristo so enti wo fa Ubisania ni aminimu kakra no breaker oha e free say oba out ebe yes expose ebubo asofo ni bi din enema bone a omode ye maame ye nuanom ye nananom afamu ewo oman mu ene amanone no oha wo life etesen amanfo etretew ana wonnama wusuro sofo panyin bi Ghana ha Ugbe ni ya na yasi nyina to ni din ko je na ni ko ye program na no pe woman bi ne na da wo ho sa sofo no so pay pawo ento ka kire woman so ko different country nti onko jano na woman so no de so be ma sofo ne na da de anko be ma konfo ne na da go no anka sa ye boni ne de da ento ntimi ensan e be ya ade ya nyame bi be fi no obeji adi say God was so for the occult pastor o jama me yale oja stroke o chia ma me nsem each time to chia ma me nsem no e na ma me girigu ho oh sama me kuru ya so for bi frɛ me say o meto oyo no ba ku ye 2000 e ma what 1500 dey na what 1000 dey but ka kire ma me ne say oyo no so original one na ene ni 2000 no ye use common sense wa na gopo otimi ye biribi ye fake wo dabi say ye nimu say obi timi ye product bi now say ebi ya member phone ni example your original phone your China phone if you better say your imitation
ene de ye nipa na aye enti sa wo ka kire me say nyame afre nyame aye wo sofo na nyame timi ma wo ye biribi enu bi ye eno ye original ena bi nso ye another one ena bi nso ye low standard na me say wo pa kire say nyankopon no oye biribi papa no oye biribi boni no common sense mra o pese ma me beto oye na me boy ye di ye 2000 no enu ti na wa grade enti na wa ka kire ni say en o ka kire ma me say ma me na meto oye na up to September no ma me no ebenya pressure and o twahwe a obelu and in some o ka kire ma me no fear and panic abeto ma me no so and ma me no frɛ me no me ne kasa ma ne ti ase ma me no wa fa madam for I use every day of frɛ me na me chiche ne wure hye me nkura say up to September no yale no se timi bono to wa na nyankopon me na gya nyame akiri di sesia because eye na da no da no na onim eye sa na say onya wo picture na yo besi wa asem no so ba asem na me ka eye sa na wo say ne no picture wa brochiri wa no the picture ne na mburo so nti wo brotiri ne afra sunsun ne atoya ye na nti wasem ebeba ne so for we ka kire mi so for no wu kan wona so no ode we picture ne nam baby me ka kire ma ne so on mark no Facebook ne even WhatsApp ni na ane ne lie ode ama no friend ni na enti papa eni pa bi wu na mane e wa pantrum Ghana for the pod say asofo ne nyo miska kesi yo na mo foreign no ewuade ya ka kese no moje efe mi mesi wo question ni so kire no mu na ehwe me wi program we se wo bi fra mi atrete me no enne wiase akodi ba bi se wotu we wo fra mi ba wo fra mi no sa da na me hu di wo mi phone so enokre enti obi fra nipa mienu na fra na omo hye ma adwen omo trap me but nyame hu ye no say omo no ni omo ye no omo nim se na hu omo ho ntuma enti omo ye ni omo ba ye nyina wie e na me ka kire omo say me nipa oba wo no wasase ewe so entimi nkume because na me fam a me nkwada so te ase no se na me mra nso ye se obekum nipa bi entimi nkume efe omo de certify ma so na nipa na frewo ofrewo nipa cho de we ono wo mekasa no efe asa so ono wo kasa no the message ba enye program we ya me beye yanka me nimu se Ghana map bi mo break asa wajibe bia na we fre na meboa wo me pese me ma scanner o wale me na say na ya mesere Bible say yema we ni na ho se aboa wo enti me ti wo babia o di meka bia no enye me ka say o set trap ne bebre by enumunam ka yena nkopon say we protecting up to now me nan pemo ha boye Ghana for Christopher ni yesi Christopher nyina hu say nia na me de me ba bonten da kai na ye me kwa madwen a asofo ye do ba mo de ni nsem e kwaso na ye so bi nkita powers o obu kita powers ankasa ba de wo mo ne se na me na ahye me seye se dan na me ka opoku ase station wo se nya me na bo me dam se me mara bonten enti abonten na me ba be kasa ye no se nya me nsa ne di machi a anka by this time you physical attack realms no obi because I can't remember say one pastor tra TV station say no oba say me because no we di wosunsu mo say me hu video ni na mesere na me say yes obi ani ya no hu ye din Nyankopon pe oba gele say oba ya me boni akina oda na bi ewura be beje wo kra e bi na wo betimi aye bi enti me ti wo sesi yi Emini abasha ase e nyame abasape me hu se nipa bi antimi nyame boni do eba omo trap me bi but me so my very careful to the stand say
omo trap bia no wa mekwa kotom enti wonam wunsuro wosi wutumi gina abonten eprichi ne ade ya ehu bi emmo ya ubetuma yu ye wo mu ne se eye obi na bo me pa be keka sansem we ena ye no kora bia nka be na mamesuro won se wi ase bible so se nya we nipa dwene no sa note enti ade ma ko pa ma devil timi ewo preti ese nipa ntem eye ehu anasuro won se wo mu se Nsem amabekan enkrofo yi those days me baby o munena mu o betimi akuru o betimi amise ya ebe ma wan kasa o kra na tu mu no be dike yawu in the realms before azana physical no kura etimi amanifest enti me na mo no me ba ese me ngwa na me nam o si ame na bo mituo pe se bere ka koka me wan se me ndima bo mituo ku na me ena me dana se me kure enti na wu na that time na me mane ye na biwu e no musu e anka ye na meko so what you say enti gidie ni akukuduru am me break me de na mo mi suro obi se obi da me boni sometimes obi timi o fra me se wutumi fu se me hwe me nsu ya metie pa ese me ma na mi da ho but se wudi wu be se me mu se ma me nkwa ha obi be komedie be kwa me ya se me ba ye no those days kura ye na mo basa ni mponi na me nsuro ade enye nda nim nyame komi nkoto gbe ni ma me bo mpa esufre no me kati nyame oji ni fi prison no say na me na me protect ni wa bonte ngori obi ntime nyame boni okay wakasa bebre na emse adifo atrofo a omuwo oman yi mu no emse obonsam enamoso ema wo ekopie ehobi no wo hwa ye maame nom ye papa nom ye nuanom a omu ekọ omu nase kope emwa no nsunsuaso boni bi eba wo so le wo mu ni se wokọ oni mi se obi akonya spiritual marriage wa so bi okọ yenti okay obi nso akọ ama ade bi a ye de ma no besi fie no ama ono ene meka se wanya wo mu ne wona barabum on se awon mu o nkokonfo nchen enkoji tumi ya na besume no ni apamudia enti se wo kotofo do ma ne ma hoyo na oyo no de kosi otabi so achanti egus anka se wo ma mi pictures bi kire mo so for bi dem o gira oya sorry anse na o be gira ne puppet eti so what I say enti odo oyo si ni free wo ba na wo kotobi e be si wo fie a bisa ho se de na wo dia ba fie wo na me kan se what I say ana wotiwe se me fa ni se wo fie na wo emma beye mienu miensa na nkola no kwa wo mo dan ya adechi a wo make sure se wo behu wo ba bia na se wo beti wo ba bia ne se o kasa it is also na okoso fo bi okoje the spiritual items we see fear and I don't say I want money to operate ya o make sure se ba bia o mo ho ade bi akono o mo sunsun ko ameka no what you say enti o nam asofo no so mekopa ha no you have to be very careful because adia na ukwakope adia ba fie no eye oha bi na ukwakofa adia ba tu fie enti Ghana for Christopher me ma me papa me nua ma me nua mema e no mani na wo se Yesu Kristo ye ka no wasem no onte bottle mu onte nsuo mu no bi etu abula woni na so ni fie se we ye nsuo a o ba sambi kofi a o peba wo benya waduma nko waduma bekoye ene sanka company na etu abula ne bi anka workers ni nyina yewe breaker emse nyankopon na mo so de Exp0ses no ebetu dwa ma wo kan ensem bebre efa asofo bebre ho but ye wo oman mu ye hu se asofo a omu edi sa adwuma ni nyina no ye hu ni a ekwaya ye di wo mu efa so omu da so ete ho omu da so eye de se omu ye edwuma bia wunu ho se upie ebekeka sansem no se ye nipa ade ndi anka menu hu na me kan what you say me ka say me ka chiro so omutu ntwa like omu ndai omu beye ba ye no omu beye no yesu ye pese nya waye na gen say o pese wo sumu nyame no
ye pese ohun nokore kwan no ewi ase ade aye die nipa beka ye nokore se wa me ka amampa yimfo ne amanu nipa bi omoye mpanyimfo leaders bi enime se ensem adi mo mereka ba bonte beka ye nokore ba sam panyimfo ye na san ko nkrofo ni nchen because of powers anaso mo power mo penti sana me kan what yes enti wo ka asem no payin bi tie o hwe ni ya se wa ko boss asofo ni di why because sofo no asem nkomoda sofo no wa ko ni ntem wo bo mpa ya maneda papa enzama me ba bonti me ka anye no me mama bonti me ka sa asem na anka me nimu bia me because me ka sa tama me ma bonti me ka sa ye no se ni pada 3 hours pa no me na bida se mi mistake na me kwose dem mo beye ebi a 8 o'clock se bia me ni kuminti me da ma da cha bia be 10:30 11 na me ni ati me ti me na bia mu da because enyoma bi amaye no na ehante me and enipa na wo prison nyina nipa ehwe ne officers ehwe ne bebi adanse se edu da bi pa mitimi sole anadwo na metiatia mu na se me fro dai no why because na bronsam bibi wo menchen na me kan what you say but me ba bontin na kan ya me hu say ma ba bontin be kan mfumu so aka de ekoso no ende nyame adom me da na mada ba mofo bi na bo me ho ban se me se me ni tia na di time me ba be sole aba mpaye apart from that me da me nyene se sunsun ni be ba be gira me so enya no me se me sole na komode no we are sure say we a change person wafa se maka se enada bi ewo memu ana nia obi be ma me ntia anka me memu sofo bi a me start no ofre me with huge money se ma me money di anka me jisika no obi ka se kene ona mo kene de Japan mo me pa over Rika maka se me kwa ho no one guy Jonas Bako Safo Enefra enu po fa uba scanner oduma me na metua me ka se 40 Ghana we chiri but enu monyanka yenya nkopon se mimi ni muso na buka ne de po wa mo me pa ena yi obi na hye me kutu pa se me mra meka enti se obi ena ebo me pa se me mra meka wofa eho breaker anase nipa ni vie kwa ni klibi ni mani yenye betinya begira bonti anka se me ni ni abada sa se ni ye ka no we ye musuo ade a wonye na wo be ka se wa ye me musuo ugu ebusua no mufi but me ni me se ma ye nti me ka edan no obi ka se anka nya se me ka me ni abada na sem anka me ye no me ade ebusua ni na up to 4 generation be ba to sa ade no me mama be ebe ye no me but me wono no say awurade a emra so so me se me meka no o se me mama ka no na mo so age abusua na free dachi no me ni o ha obi ebebe mu enye no obi ka me nyama na wale no obi hwe na anka yesa wo ka wo de wo kama wo ye free na wo nyaba na ko wa sofa wo na wale fine but me person ya siti as yese awurade she me se me meka se nyaba ya ebeyi no mi bi free abusua no so se me kana me no na manya biem na me gane to papa na ona me ndomo so meyi sa no me no afiri abusua no so na man ka me da so no me ne da so di abusua no so no me no e da so di abusua no so odofo on my channel na wani gusu a wo hwe no Facebook live ene me ne demon breaker ana ewo efie ha breaker em say emra u free prison no ebra u free prison ebaye no me ye sure say na wa sakra afri eniema bi mu eye den na wo san kopie Reverend Obinim eho ema sa nyema no san start bi me babo ntin na my homeless me ni ba bi ameda na second me ho be me enti me da ho enye sem ye na me sori keke ko Obinim okay me da ho na da ye mu me so da ele for 3 times
waba se breaker adena o mana me nsem peda wobiem first one na Obinim menino nya encounter da ne hu da nipa osima me body nti de edini de fa na menino nya encounter da but the woman say me so die 3 times no no ho Thursday be na stakura be be fa ka akọ na me bi international na wa celebrate no ye no Thursday iti me je tense bi obi nchen ani po me ko bi o scan sanye transportation no anso me in and out and no ana ma me ko hu but me do a solid there because of say onim ye nya encounter wo daye mu nti no for 3 times you know na otowa amama testimony administration koso and who me happen apprentice abrante na oba no on fanembra enti me first appearance I me do a solid there me ma me different seat ye bo aba so wo ha ye ma me different seat ama oba me bu kotodwe wo nanim se ebe pega na me pega no so boa me sikasem okan and video wo ho then after that no upon asole no na ubehu na adi se wato oil ni ye 200 cedis there ye 100 cedis ni ye 300 cedis with that oil no untimi nko nanim oil no so obi ato 3 4 5 with that oil no untimi nko nanim ba me mu me kokora ma short lole fe ba protocol na de me koy and make sure say on me kasa say waye busy because of the nipa na egu wo no on kanta bo nti menko nti ono na de ne personal number ema me ana osama ni chief administrator no so de ne number ka ho ma me ana mama me mbrɛ se me mpaka na me kwa me ne ne nkasa nti kwa me fa so a me di hu no eno no okay na o koye no woni no ekokasa esan ye no wa hunu se baabi a wapie no enye ebe haw anase obi a wa sakra wa free prejan ba wa sakra wasan akopie baabi no ufi se baabi a akopie na eye de wo mo ni se ena me di kanka se na me ne ni nsan da nti na me nimu se ni a ni nnwuma oye no esitie but the woman is first day me do a solid day ni mu no do time a oba be share nkomo no me kama wiase nyina ate minimum honhom e ba solid day ni mu be share because ahonhom me ni bia na antidenti be bia medu no like or appear me tene ho sent and do time oba be say ale so minimum honhom a oba ya oba yes adwuma no okay ameka ne se wati ase anything na ya me eda na me ka se ya wasofo ni bi wo ha enwuma omo se omo aye no sofo bi pie ga na ha se obubu abosom se abosom ompa ba bi obu bosom no me ansa na me ba bonti ya be kasa no me so ma ye me investigation na chi bebre akọ asoye ni nsonye so okọ se enuoma no amase akoto se enuoma no omo se esi eye adwuma ni bi enti mimi kodu asole de ni mu no mi hunu nioma na ekoso enti ameka ne se na nya me pese mi nkosua biribi wo ho na me mra bonte me ka enti me kwa me fa so wa me call ne wo ne kwan a adenti na me fi prison by 2017 mama abonte straight amekasa nya me ka ne se wate ase ba na nya me pese nipa bia me mfa mo nsem da nipa bia me ni wo mu nya encounter da no me san kosua biribi wo mo nchen and adisua ni mu no me anyo bi na hye me se me ma bonte me kasa ho ana enye nipa bi na influence me se me mra bonte me kasa me life amafamu ani nnuoma bi ekoso wo man ni mu no eno ena nya me de ehwo hye eto me so ura asate bia mu kum nipa da say yen kum nipa physical say yen chi nipa nkokun nipa de manye bi and first attempt am yes me ku nipa na ye me amebra wa mada wan fada na me na me di na chi and then e call late moti akonfo bi wo no kura wawu
ono na ochira me ma me to akokọ frɛ me bra no begina me romu eya nkrofo se untimi hunu emotia physical so gina me hunu bi da frɛ emotia physical wani nkwosu ase de untimi pa ba okwa ode caravash asiwo epu nsuo gum ode wonsa me enu we bebo nsuo num no wabɔ wudin motia ni din ni yesofo obidi ba me pese me bo ha because wo se ma me mbo yeah edini je enti me bo wo udin a wabɔ motia ni din na do nsa bɔ caravash na de afa wani so 3 times ube enye se ube wo se biribi si what say state you know spirit na nkasa beba na wabechia wo nsam na spirit no kasa dan we be sheki bompa mitia no ono aka nsam mienu miensa bia na ewo mi fie ana me kura me nimu ka kire me se me nkonko bisa me ko bisa enso me na ka kire me se no kure ya me ka no wati ase enti konfo ne na eda ne me bra na akokọ ede ma me se me opese se me pejaye kesiye no mpejaye ye mpeja ne kwa enti se sofo bitimi begina TV so ka se opesika fa kola aboduma 3 months ana fa ba pemfo bra no be mo wanya sika na me betra ka se sa sofo ni mfiri nyame a me problem ne sei na se wunim de wo se wati ase enti konfo ne na da ne me bra na akokọ ede ma me se me ma na me ma me bra na nka se nku akokọ no ku akokọ na me bra na bewu enti me de akokọ no me pese obehunu a kire kwanti akokọ me santo mienu ka ho ma ne ye 3 me de ye mo 5 kilo oyo ena treatment so na me saniska ehye envelope mo ena me de that times na me bra na juma senti na me nim se definitely me nsa be ka no but wi ase nipa nyame nku no ye na otiasefo ntimi nku no asemu on se emre bi ko na 2 wo sha atale bi ko na 2 na me ti se wo kan se sa atare na wo hye ko na 2 wo sha ko obinim ho da enti na wo hye da hye sa atare no esan de ba na 2 but akire obinim e de sa video no e ba out e be kan se ufri ne hwa na wo kotena na 2 no enti ena yenya we me pese wo nchire mu ma ahwefo me ko Obinim 2017 me refi date na February okay ofa minimum say obebisa me say asem anka me nya mere ye research ma date me ko Thursday first day me ni share Thursday okay and da ode metena sa ni TV station no ni host no eye me sa interview no na ma call Thursday back asinya call Thursday ma call 3 times the 3rd time no ansana or me eye sa interview okay o see ma better ni studio aka adenti na solid dan ni mu a o ma meje mic kasa and the wonka solid dan ni mu number and nya me pesa Ghana 40 ase ni say o se me no kasa life obi ehwe enti say wo hai o ye biribi ama me anase udi nsuo yi mame a o mo behunu sa udi nsuo mame but asoro no mo ye life o tio asoro ne te se ni a o mo twa film e betimi akotwa bi we bi agbebosi ni akotwa bi wo circle na betwa bi wa beka ni akotwa bi we bi ala pass ni ewi a ya bekeka asisi ni aye editing enti sa na omo nsole no omo ye no tio baby ya me kwatra studio kasa no de bae ba adenti na solid dan mu de na me kura mic no man famba na me kan se wati ase enti omo videos no mo de ba bonti no editing bebere wo me kwatra na atu na live obi ehwe mete oman he live obi ehwe enti bibi anu wa metimi aya ni o hwe no ohunu ya me tutu me nse anyi no ohu nsema me kan nyina nipati but omo nsole no oya ye wi a yekoye editing wom enti baby a mistake wo no mbeyi afrim ama polish no ma me say wa hwe video wa hwe tele wu say sa nsole no amoye omoto offering da wa hu bi da baby abe wa testimony ni miracles bisa unsa so de omonto offering na wa baby a omatwa omoto oye na
yeto ye na ye di scan da wahu bi da baby yeto nko ye twa ye di scan na ye di nkunuma wahu da enso say omo ya advert say omo won nko mo ya omo to say na make no what I say enti omo videos no omo de babo ntin no sa mama obi awufu asole obi yefuna hye mama editing say o hye movie na ya bo obi dua o movie ni mu an yefuna ho after movie no so nipa ne na ma bonten da enti sa na omo nsole na omo ye no sa na eti enti me sa nsam ni sa video na me hu ye no nia onni nyame hohoma na nia ompa bribi asua no e no obeka say asama me betra na tu kan no meboa ana say video Obinim video no yi ye no me free me call 2017 okay me call 2017 me kai month ni say e fewa but first day me call no na me wira fi date no ofa na me kan what you say enti some better na tu no some ka say makọ Obinim ho da matena ho aye interview da enti we kura dia kan change no obi say atare na me hye no designs no eye tell ni opa mo sa atare na me de ko Obinim ho sa tell ni no kru na no sama me sa ata o sampa matare na me de ko tere Obinim no me de ko tra na tu ho na me kan what you say oye me tell o ama sama am say amanfo bebre pese o mu hunu bebre ebisa na menim so betimi ayi ano a woni na tu for problem bi ana about say ebinom ebisa sa de ntina onko na tu ene adibinum say oni wo mu wo problem bi ana say menim so betimi mene na tu onabuka ne de Japan ana se kwaku anan eni problem bia eno a mene kwaku anan kasai okay me no me ye nipa bia me mfa me ho hyehye nipa me ka tro se me wie program no na tu me mfa phone mfro onabuka ne de Japan da okay because ni anyame se me nkwere makoya awie me mu ani nipa nsem me wo adwen me se nyame anka wakoma aseboa me untime muwa me me wie program e to da nyame beto aduane adi kura ye din but me hunu ne se nyame de me fa school bi mu enti emra so se nyame bebie kwanya mame a I will know how to manage myself na me kan wa just enti se me na tu wo problem se bia me na tu for wo problem se me ne kwakwa na ni me ne kasa sometime oye program na mitimi monitor me wi na ma message say we learn yesua de enti magara say anytime ma wo hia me access no me ready say but na tu dia me nyomo ni problem bia aduma no mo ye e wo TV so me so me ye e wo marketing station enti ye communicate ye aduma no a team. Me anya se me beka sa na tu wie no me dai trans you. Into obi pamia hu mi a oba pokwasi station ho aka akwa no me gina ho anopa. Eye worship wi amakanya me asem. Me wo videos bebere wa ha. Nipa ne pa on check me page. Ma ye ne di mombreka na tu. Man tete di mombreka me chrobo mu na me di na tu ni so an. Obe hu me programs a me ye nyina. Enna me no ka se makoy life worship. E wo my FM koforidua. Ansa na me ba hai. Me nyame amadu me nya boys bi a omobo instruments ni ade eboa me enye se me jai adwuma ne se ana se meka ne se me wie na tu program no makama no atum da bi megina bia no me mani pa hunu no kura ekoso wo wiase nim na meka no wate ase ya enti se eyo bi adwen se ohunu wo na tu a me na tu fo ni problem bia me ni ona buka na Japan ni problem ba me ye nipa bia me nya ho hyehye na me kan wate ase nipa ho fono na Bible say ma ho na nye ntenti a wo yonku fie na ho akoye na mfono ye na me kan wate ase enti me honorable me na nya encounter atrase akasa but after that no me friend Ibrahim ye me ka say odi ni birthday no na me man message anu po man friend no me man message apart from that no nipa me ne communicate kwaku anan ene ofre me no watumi fo me hwe manam tutu ye because me ti wei ewiase nyina pese anka ade be chini break akoya bibi na ne ho abeto adwamu ama ye nyaka but asidan Nyankopon se ohwe manam nso ye no ma me na nkotie oha obu obi so me da bia me kase senia me tie nya me frɛ me papa me no ti wo sesi a me kase
unu me nsɛm a wahu me tirim saa na me life te enti me nam ho no sɛ nye afutuo na metra ne ahoma so ne namfo bia me kodi o machi a ka me nye nipa me ye keka akanka sɛ ka so obi nye keka me nye nipa me ye basabasa aha enti me nam ho no so obi eyo obi adwen sɛ me ne na tu for problem a me ne omu ni problem me hwe program no man ne Wednesday me so me wo comment bia na ma frɛ kwaku na kwaku sei yenko ni sei enye ni sei me ne message ni audio sayeye no se mo be makwa metimi ya mama hwe ni nyina me ne kwakwa na ni problem me ne onabo kan de Japan ni problem anytime o mo hia me access no meko breaker enti ye hwe adifo atrofo a wo wo oman mu a enam so ma ye hunu bebre bebudi bebre din atu dwa ya de na nka wo expect se nka authorities no enye sankrofo no awu se ewiase amamuo anase wo man ye kwa bible mu a enipa nyankopon de wo man esi omo so eya ahemfo ene asofo ene won edi tumi nti kan Romans o se momfa nidie emma won edi tumi nyina enti o kan Jeremiah time a Daniel no mokọ Israel fo kọ nkwasom wo Babylon amukọ ye no Nyankopon ka kire mo se onam Jeremiah so the prophecy command Daniel no mo se ammo mpaye ma wo man no no mo nkai wo man no na so man ni di yi a omo nso mbedi yi enti Ghana meko yi a enyina president nkwaso okay asofo epre party wo ahemfo ewom anse na omo a edede oman na no se oman ni mu mpanyimfo me sori anajo bo mpaye me bo mpaye ma omo nyina but ade a eye ya sesi a yetimu ewo wiase ne se sika ma nkontompo adibim ena nokore ayira adi enti na wo kasa ni enti abekasa ne se yeti wo sesi yi opa fakọ sesofu obi aye waza agi wubiribi yeye program on to course bebre e ba ye kire se enipa bi wasofu obi chinchim omonsa agi omubiribi Okorpoto police station ni ase yen fra asem ne yen ka because of so yesofu pen and no influence wa ban mu so what ase enso so bi na kwaju obi 1000 cedis eno oye na azak e nipa ne ba kogira court edi na asem enti sikama nokure akademu ana nkontompo apia abonte ne enante enti me so bisa se eye me ya so man mu payimfo nya hwe no na me pese o man ti ase se so man yi bekoyi a enyina president nkwa so asofo no so o patam o mu president asofo no afrodo o man atimamufo na ye be de no man atimi akoyi e na second me program nyame hye me ba bonten be ye no betimi aka se nipa bi eni aba o mu ho so yes enti eya ne eye manage ehye de ewo nyame yemu no mu se santa obitimi frɛ me na baka ne asofo bi dia ye no akere me no wi a wadama se nyame nhira me se mama enipa eni aba o mu ho so enti enokwa kekehye me nkuran sa asofo na ye ba o mu din ne ne ekoso no mu nya omu da so aye yesu yenya yenti yesu yenka ya no ntum ayana no azaya se za ntimi nka ma no ntum na Jerusalem ntimi mu ama no enti se yeti asi na Nyankopon ntumi nso da so ye adwuma na yenkwada so ti asi ene time ya network bi hia me so opeso ne me kata ena ba bibia la megina se ye market se ye station se ye ka mu no mema enipa hunu ni ekoso obema enipa ehunu dia ekoso ebse ye be kenkai comment no kakra William Japan or say I will do that I'm say where you know and see Mafia Koko or say on my channel no size